ka na marita. Kaya sa paligid. Good. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi, lanjut.
Hoy kayo sa amin natin. Pero 50 natin doon. Dito pa 50. Okay. Vamos a hacer tranquilo, anak. Coba atau lewat itu. Selesai babak pertama. Pompas.
Kuning masih. Lahat to. Wala ko kato kuning. Pati meron ng insecto. Ah. Ano? Ya, masih goreng. Goreng. Betul. Bahaya terbaik. Ya. Hai. Aduh. Mana? Pergantian. Break. Break. Oh. Oke. Mira. Realmente salud.
mo.